Hi guys, this is Mishana again. Welcome back to my channel. If you're new to this channel, please don't forget to hit the subscription button and also the bell button beside it so you'll be notified always if I have new videos. Yeah. For today's video, we'll be trying again something new because this day I will be eating like that. Spicy salted egg fried noodle. Okay, this one is Indonesia nga product. Majelis Ulama Indonesia. Ambot usabot pasabot ano siya. So this one is sa Indonesia ni siya nga product. So I'm very happy to do this one. Kay before nga nag-decide ko nga to have a review of this one, nag-search ko of course sa YouTube, and then I found out nga mostly ang review ani are of course from Indonesia. Wala akong nakita og Filipino nga nag-review ani. Naatoy nag-English pero mix siya og nga Korean. Mix sa Korean. Basta mo siya nga nang nag-review siya ani. So, wa po kinako nasabtan. So, excited ko nga tilawan ni siya kay first time. I did not eat my lunch because di ko gusto nga dili na ko doon kay sayang kaayo just like the Noodle last time. Wala yun. So, this time, wala dyan kayo reason nga, di na ko ni-shout doon kay gutom man kaayo ko. So, ako na siyang kaunon. So, maybe nabantayan ninyo, as you can see nga, this one is written in Korean. Kay maybe, sa ko lang haminaw, they are selling this one to Korea. Kay di ba Koreans, they really love ka ng mga spicy nga mga pagkaon. Yes. Yes, mostly sa, like, all of them, right? They like mga halang-halang. So, let's try to this one. So guys, we are now in our kitchen. Okay, so naay instruction din kung unsaon siya pagluto. Okay, number 1. Rebus mi dalam air menderidan aduk pelan selama 5 to 6 minutes. Number 2. Tuangkan naay English sa ubot. Okay, this one. Boil noodles in boiling water and stir gently for 5 to 6 minutes. Place the salted egg sauce, soy sauce, and seasoning powder in a plate and chili powder to enhance hot sensation. Drain noodles, mix well and seasoning. Sprinkle the salted. Okay, so just like pancit canton. Pancit canton lang. So, nag-boil pa kong water daan kaya para sa heater para diretso lang. So guys, okay na to ang kuan. Arirang spicy salted egg noodle. Iyang baho is mo siya itlog. And then I have also here pink lemonade. Panglaban sa kuan. Dili ko halang.
wala ko siya gitiwas og kaon kay halang gid kay siya. Ang yang halang kay gastay dinhi og apil sa imong halang-halang mo tuy may halang panang sa barbecuehan bitaw nga dinhi ra dapit ang halang pero kani kay stay dinhi gid siya og sa ngalang-halang so but lang marag init na ko ang lips niya gabi na akong singot makagawas gid siya panuhot panuhot so lami siya pero halang lang kay siya for me kay dili mo ko makihalang gud so okay siya ang sa ihang baho siya og kanang iyang humot, let's use the humot word. Ang iyang humot is itlog, which is, I don't like it. Yarangsahan ko og itlog. So, hindi ka na po bet ang iyang baho. Pero when it comes to taste, lami siya. But if I will compare to the samyang, mas halang ang samyang compared to this one. Yeah, so I hope you enjoy. Please don't forget to give me a thumbs up and also please subscribe. Thank you so much. Hopefully next time naapatay uban nga matry. Also sila kong ate, oy halang yung ginapalit permintis ako Ako ba siyang ilan nga kanang kuan pahit og kanang mga weird glammy and weird gid guys. Weird gid ay. Sige na lang since sponsored naman siya. So muna to. So thank you so much.